Yeah, naye captain Mafensi ngathi Thusi sibona ijeni yakho kuya World Cup la hayi yebafana bafana hambile ukubukela la World Cup eMexico so sikhusana naye size kusinje ijeni yakhe experience yakhe ukuthi afly aye eMexico ukubukela bafana bafana World Cup sibonge kusinje nayo sibilo side kusamba abayiphathi Mafensi lokumnazi ke kusuka khona ekhaya eMpumalanga kaze futhi ubuya kuma home town lapha nje eMatsulu sesifikile ke kuso studio la sisena khona ke i-podcast show kuyo i-Ace the Coach podcast show so besikhulumisana naye ke sibe lihambo lakhe asiboke ke tune in like lapha subscribe i-Ace the Coach podcast show.